Ma fourchette. Ça boss. Oui boss. Oui boss. Ah oui, nzara kwishe ndahejeje. Nani baza kikwisha. Kweli uimbie. Ni wewe. Hebu ni haki karibu. Uregeye ngomba kupendeza neza. Suko musore. Como não sei na onde. Quando tá querendo. Eu. Karibu ndani kabisa. Ego. Sawa. Niko be boss. Wibuke hariya amagara yawe safi. Nacho turaza kubikora. Urabura ndasukunda kwibaki. Sawa da. Urere ko kwe. Sawa. Kazi kete. Kazi ni mushike. Turashimira. Ashari hango imishinga ko nayo tekira nakihariya ka singe cyembona ugize arafise kumwe ni yubatse. Sindabona ni. Chérie. Oui, mon amour. What? Chérie, un peu pour la chance. Ah, da gente vê. Oyani kumkozi mwana mfema na cho nogera tatu fashion. Kwinumva meze neza nikusanga kwa cyo gusa imani neza. Oyanga usanze nga akema yagure lwiti yenubone ngo nikora n'umukozi w'Imana tutinya kufata n'akantu. Le magia. Kuri mumba bayi. Yeze. Kuri mataki wa kwisha. Usema rakozi. Cheri wanje ayo. Bainda bandanye ibikorwa bikenya mu nzu niko zakoma. Sawa. Hamwe n'amazi ahananira. Basta irashika. Ariko meze neza na meze neza. Niyo mpamvu uri kwashika. Okay. Sawa. Ninacho kintu cyatumye nzirikira naho kugira ngo ndakora icyo mfashe mu bibazo by'isi. Ni igihe cyaha cyotuma kuri musano n'umwanya ushobora kubura akayaba ko gufungura ushobora kumva ko umenga urabuze amahoro. Basta bayona kujya kwimbwa ishobora kuba mu bugaragwa idafise ishobora kunywa amazi cyangwa mu bigamazuba bayo nyine umuntu bari uko nyine tacho yimari. Ariko ntabwo ndiko ndagutahura neza kuko ndibuka yuko mu bantu baheruka kubatizwa nawe urimo gute wobura amahoro mu gihe umuntu amaze kwakira agakiza abasezeranye n'ikintu cyacu cyose cyo mutuma ashobora kuba atimva amahoro. Muri Yesu ari umunezero, muri Yesu ari ibyishimo. Kubera ko umukristo nkawe umwana mwiza nkawe ushobora kubura ibyishimo kugeza yaho utembera mu isi y'abazima wihebura. Bafanaragiriye agakiza ariko sinari byutunganye neza. Jesus Kristo Nazareti wakoze ikihe kintu nyabaki cyo gutuma uno munsi ushobora kubura amahoro? Mukozi bana sembura nawe no bihe umutima wanjye uranye. Nagomba ndakubwira ko ijambo ry'Imana ribivuga neza. Riravuga ngo nubwo wowe wakoze ibyaha bingana gute bigasa n'intuku y'amaraso ngo ariko ngo maze kwakira ukacisha bugufi hamukaza kunzira y'umusaraba nta kibuzo udaharirwa kuko ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo harahiriwe abantu bicisha bugufi kuko ngo ku munsi w'iherezo bazoshigwa hejuru. Kwamaze kwakira ijambo ry'Imana kuri no sano no mwanya uri mu nzu y'umukozi w'Imana twebwe turiyo twasizwe amavuta kugira ngo
kuyobora intama zatorotse hama tuzisubize mu ruhongore kandi ijambo ry'Imana gomana kubwira ko ari n'umugende w'amazi natwe turi amatiyo kugira ngo tuzane za ntama zatakaye mu bwami bw'Imana bienvenue sanzure wiyumva amahoro nibihe vya sindavyumva gushika kuno sana n'umwanya kubujije amahoro sinumva naho no bihera Jesus Christ Nazareth Pastor Dite kwakira Yesu mukiza wanjye n'ubugingo bwanjye nayo mpamvu nazikiye kugira ngo ufashe oh hallelujah nayo mpamvu ngiye guhitamo kubivuga byose oh Jesus Christ Nazareth hallelujah Pastor Nariti abakobwa mu bihimba by'ubwisho n'abafashe ubuvuzi Jesus yakubiza amagati Bienvenue ibi vyaha ni ivyaha bikomeye cyane kandi ni ivyaha imbere y'Imana ari bishisha ariko nagomba kubwira ati wihangane kuko nta kidashoboka imbere y'Imana haleluya nta kidashoboka kuba witahuye kandi ugatsindwa n'urubanza ngo numuhirwe umuntu atsindwa n'urubanza yama yabonye ko uko agenda kose atari uko ubushake bw'Imana bugomba nagomba kubwire yuko uno munsi agakiza karabana nawe ibi vyari bikubujije amahoro bigiye kurangira sema amen haleluya haleluya oh nagomba ufashe gatoyi kuko iyi mitwaro bisaba yuko tuyandika ama tuyisengere warumbwiye ngo icyaha cya mbere wakoze warivye mbe mu kwiba wakoresheje ukuboko ukuhe mu kwiba cyangwa amaboko yose cyane ukuboko kumwe wakoresheje amaboko ukuboko kw'ibubamfu warivye ukoresheje ukubamfu icyaha cya kabiri haleluya Jesus Christ Nazareth icyaha cya kabiri narakoze mu bihimba by'ubwisho mu bihimba by'ubwihisho icyo ni icyaha kimwe kibi kirazira rwose bienvenue ariko ntaco kuko icyo cyaha kirakomeye rwose kirakomeye n'ukuri kirakomeye ariko ntaco ahanye ubushobozi buri ngaha kugira ngo dufashanye mu gusenga warakoze umukobwa mu bwihisho okay warakoze mu bihimba by'ubwihisho bw'abana b'abakobwa mu bwihisho wakoresheje naho nyine ukuboko kuhe kuko tugaruka gusanga ariko n'amaboko ukuboko kw'iburyo okay wakoresheje ukuboko kw'iburyo icyaha cya gatatu ibi vyaha ni vyaha bikomeye cyane ariko nta cyaha kidaharigwa hararabye abagore bagiye icyo cyaha rero icyo cyaha uva waragize neza ukunye nyene uraraba neza uracunguriya mbega igihe wari kuracunguriya Jesus Christ Nazareth igihe wari kuracunguriya byagenze gute wararavye abagore bariko baroga mbega ho wakoresheje amaso yose cyangwa byagenze gute waravye abagore bariko baraja koga wakoresheje amaso yose cyangwa wakoresheje ijisho rimwe rya hehe Jesus Christ ijisho ry'ukubavu aho nyene bienvenue ndumva kumenga birakaze ubuntu bwaye bw'uhoraho buriko buramanuka muri kino kibanza mvuga amen ariko biboneka ko ino mitwaro yawe ari mitwaro iremeye cyane kuko umaze kumbwira ko wakoresheje mbega hoho amaguru ni wakoresheje nyene aho byagenze gute aho hantu yari bimeze gute kugira ngo hashike nyene byari bimeze gute kuri uwo mama yari kwaruga byagenze gute warafukamye byagenze gute warafukamye warafukamye mu kumuraba warafukamye icyaha cya kane ubu nyine waragize kanci neza na neza nyine kanci nyine urakubita kanci nyine haleluya Jesus Christ Nazareth ibi vyaha birakomeye
ro sitatemen ide gro ri ri ro wara kubise kati wakoresheje ukuye kuryo kwashize ingufu rwose kuragumya nukuye kuryo Jesus mbwira ukuryo ukuboko kw'ikuryo okay yakoresheje ukuboko kw'iburyo haleluya Bienvenue iyi mitwaro yawe ni mitwaro n'ukuri bigaragara ko yokubuza amahoro ariko mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Imana yadusize amavuta twebwe abakozi b'Imana iyi mitwaro ntakivuze kuri no saa no mwanya mu izina rya Yesu wakira imbaraga wakira ugukira sema amen. Oh haleluya. Chérie Niko mbisaje nika. Ndacyanika hanyuma nagufashe nzanye kajya gashakoshi n'indi yanjye muri icyuma. Ishakoshi ijya n'inyinya. Oya hanyuma gashakoshi kandi gato wakabona mu ndi yanjye bari maje hasi wese usigana iyo kampani. Bienvenue. Ubuntu bw'Imana buri kumwe natwe muri kino kibanza. Ndumva ubuntu bw'Imana buguma bumanuka. Buguma bunyereka yuko uno munsi vyawe vyose bigiye kurangira. Haleluya. Chérie. Yibali. Merci. Chérie, gomugeni kumunisha ko. Non. Nashatse gusa. Yesu nashinere. Ngwandanye uvuga by'Imana byiza. Amen. Haleluya. Nakubwiye noti. Ndibaza ko twafata umwanya kugira ngo dusenge kugira ngo twabe yawe. Naco gituma twayanditse. Hanyuma nagomba twunguruze gato kugira ngo tuje mu kindi kibanza. Iki kibanza nico kwakira abashitsi kandi hari bigiye kurangira Yesu agiye kubirangiza karibu shika. Oh, bana bienvenue. Ivyaha vyawe uno munsi bigiye guharirwa mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Naco gituma nagoma nakubwira yuko utokumva ubwoba uko igihe cyawe ari cy'uno munsi nico gihe cyawe. Nagoma ndakubwira yuko urasoma ngaha anye muri Mariko ikigabane c'icenda umurongo wa 42 gushika ku murongo wa 48 harabivuga neza. Umfashe neza usome kuva kuri ico kigabane c'icenda umurongo wa 42 gushika ku murongo wa 48. Haleluya. Naho nyene soma. Haleluya. Ubushobozi bwa Mpemu Yera burakora. Twe turabakozi basizwe amavuta, turabakozi bahawe ubushobozi bwo guhonyora inzoka na scorpion. Haleluya. Haleluya. Soma harabivuga neza. Aho nyene muri iyo jambo nibaye umwana w'umumama ngo agaruka kubana natwe. Naco gituma tugashobora natwe kuba twotinya amahanga cyangwa ibiri imbere yacu n'imisozi. Dushobora gutinya ibiri imbere yacu n'imisozi. Dushobora gutinya ibiri imbere yacu n'imisozi.
ubushobozi ko abakozi b'Imana twahawe amavuta. Haleluya. Ndibaza bimeze neza cyane. Haraka tambara kanje nagomba mbayimpanagure kuko umwenda bisaba naho umwenda birafise utuntu managure kutubayiveko kuko ibi bikoresho nemera ibikoresho bimeze neza cyane, ibikoresho bidashobora kugutuma umuntu ashobora kugira amakanseri n'ibindi. Ndibaza uri kurabibona bienvenue. Soma neza iyo mirongo hari kitubwira kuko nagomba ndakubwira yuko uno munsi ari umunsi udasanzwe. Ndiko ndabona abamarayika igihumbi bariko bavuza inzamba mu ijuru bavuga ngo ya ntama yazimira noneho igiye gusubira mu buhongore. Haleluya. Haleluya. Nacyo gituma uno munsi turaba ko tugiye kwica amajini. N'ivyakubera imbogamizi uno munsi bigiye kurangira. Icyagezwe gitegerezwa gushitswa. Ibi vyaha biri kuri kano gakaratasi bigiye guhera, hagiye kugaruka ikintu cyitwa umuco lumière. Nacyo gituma uno munsi ndimo kugira ngo ndagufashe kwitunganya neza kugira ngo ntihazogire agasembwa katuma wewe udashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Hanyuma nagomba ufashe gusoma neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti kugira ngo dutangure. Aho onye haravuga ngo iki mu izina rya Yesu Kristo urasomera. Nawe uzobera inyanduruko y'igicumuro umwe wo muri aba bato bemera byo mubera byo bamuboheye izosi urusyo ruhindukizwa n'indogobwa. Bakamutera mu kiyaga. Ukuboko kwawe rero ni kwakubera inyoshambi uraguca. Haleluya. Ndibaza ko nawe hano hantu waragerageje gukoresha ukuboko. Rero ukuboko urashobora kujyana na kino gikoresho tugaca tugira igikoresho kibe kiraguma mu kuboko mu izina rya Yesu Kristo. Bandanya usoma dusomere mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nakubwiye uno munsi n'umunsi udasanzwe. Yo kubera byo binjiye mu buzima kuri ukuboko kumwe aho uja mu nyenga n'amaboko yose. Aho urunyogoba rudapfa n'umuriro ntuzime. Kibaye ikirenga cyane kikubera inyoshambi gice yo kubera byo winjiye mu buzima ucumbagira. Haleluya. Amen. Turasanga hamwe ukuguru rero turavye nasigaye metero ndibaza ko hajya ahantu watubwiye neza atubwira ngo narafukamye ndiko ndaraba imetero nagerageje gukoresha amametero n'amasantimetero nacyo gituma mu izina rya Yesu Kristo abadayimoni ariko ntacyo bakora mu izina rya Yesu Kristo. Numva ngerageje gukoresha imetero ntaraba hajya ahantu nabonye kubera hariho uburebure ariko mumane kujya uburebure cyangwa usanga muri zino mandekametero cyangwa amasantimetero ngerageje kuraba warafukamye urafukama. Umva ndiko ndapima rero cyangwa kumenga warafukamye hamukoresha ukuguru. Umva kuno kuguru mpinye mbona umenga zino rate zatoye. Rero ahantu usanga gukatikira ngaha zino rate zirabinyimba neza uko canongera ko ku rate yuko ngaha usanga ariko amasantimetero nka 40 cyangwa 60 uri kuva hasi. Umva irate rero ikijana na kino kintu bishobora kusha kidufasha. So mu izina rya Yesu Kristo cyadusanga bishobora gushirako kizifasha cyane gukata ukuguru atangorane niyo. Haleluya. Hanyuma uradusomera kandi mu izina rya Yesu. Harabandanya ko ravuze ni umurongo wa 42 gushika ku murongo wa 48. Haleluya mu izina rya Yesu Kristo. Aho urunyogoba rudapfa inyogoba rudapfa ntuzime naho ari ijisho ryawe kubera inyoshambi. Aho nyene rero mu izina rya Yesu umva ijisho aho kubera inyoshambi turashobora kuca tubigira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Siri urasoma mu izina rya Yesu ko turi mu mwuka turi mu mbaraga ndumva imbaraga Jesus Kristo wa Nazareti.
soma ntacyo ndabyifasha soma mu izina rya Yesu kubera byo winjiye mu bwami bw'Imana n'ijisho rimwe aho utabwa mu amaso yose aho uburyo bwoba budapfa uhuye munsi. Haleluya. Ako rero umuntu wese aho wahejeje mu izina rya Yesu Kristo kuko ngaho harabivuga cyane harabisohora hakabitahuza hakatubwira neza na neza kuko wumvise yuko hakwijisho ryo gutwara mu nyenga w'icyaha hama ukabugamo bw'ijuru mu izina rya Yesu Kristo Nazareti wotuma urikura kugira ngo bigende neza noneho bigende neza mu izina rya Yesu Kristo kuko ndabona kumenga kano kantu ndashobora kugakoresha reka nagafunge mu izina rya Yesu Kristo. Rero mu izina rya Yesu Kristo turafunga niki kigutangaje kandi ntiwabyisomeye kandi uri seri kuko wamaze gusoma icyagezwe wamaze kukibona icyagezwe ngo dukore kuko none wasomye neza umurongo n'icyo uvuga nabisomye bisigaho kuko udakunakora amaso icyagezwe gitegerezwa gushyirwa icyagezwe kiyihe ntacyo ubonaga Bienvenue kandi uri seri barapase bo mwabaye mu izina rya Yesu Bienvenue subira mu ruhongore izina ry'Imana uno munsi bituma na wewe kugira ngo ubusike mu bwami bw'ijuru. Bienvenue. Haleluya. naje kwihana iwa kugira ngo usenge none arukura senge usanga bakora amasomye mwundira hasi ho kandi senge reka niko havuga toka reka twasomye muri Mariko igice cy'icenda twasomye wabibonye ahantu nyene kandi senge nani toka. Bienvenue. Reka kugaragariza ubushobozi bwa Mpemu Yera ko buri kumwe nanje wasomye neza hari tubwiye Bienvenue ibu hari bivyaha Bienvenue subira mu ruhongore namaze kubona abamarayika barenga ibihumbi n'ibihumbi mu ijuru baryohewe kuko intama yazimiye igarutse ngo twice amajini